Salikaka mapulong pingan. Ilaku paswa no sefu iharak no lahok. Isaka spat lumiah. Tusaka ma panayar hata kunini pitena tu tifong. Tahira 7月26号 sakila. Pinaong kita. Aga pi asimaan tu sapi takir tu na tifong. Tahariki tu mapahde na asasa sa itraw numita sarikaka。各位弟兄姐妹们平安。在礼拜四的下午，政府宣布到7月26日都要有限度的开放。不是说3级防疫已经结束咯，反而是要提醒我们防疫工作要更确实的做到，才能够及早解封。大家一起加油吧！Misa tapang go lihai, mi patara tu follow 做。礼拜准备开始了，我们要静默，安静心。哈利路亚！卡鲁马六都法鲁海阿拉六巴梅都大邦，巴梅跟请来卡萨乌布安诺索里奈古法鲁做finaulan ning la， 阿门。Lumathiu, sapika siwapuru ilaku 自在lahiu. Siwapuru ilaku 自在lahiu. Miturun kita to turun no tapang. Wama niam kakarayan. Nanay mapahamek ko nika fangcal no ngangan iso. Patainian ko nikwanan iso kitakit. Palachien ko nafarucuan iso itini kalano. Matia uno kakarayanay. Pafrien kami tuno anini ay sakaolip niam. Hapuren ko lalaw niam. Matia ono pihpul niam to palalaway kamyanan. Kerikren kami to sakataaw ka sawi niam. Paulipen kami palias na tatiyahay. Now hani unikwanay uci-itsilay uci-itlilay kiso niraot. Amen. Sesyo sakatzai Yohani sakaspat zifang sakamutep iraku faro tusir. Sakatzai Yohani sakaspat zifang sakamutep iraku faro tusir. 在个大佬古吉乌拉海当朝，然后哈尼马巴拉萨瓦努马苏尼拉埃乌拉古大佬，乌马达拉歪当朝伊
u mamat phot kaku san jingla. Nào hẳn ní trái hô ca sungi la ku ulah I faru chuh ning la. Anini a rumiash I. O taimok no saswarang aku I. Ano ira ku ulah. Awa ay tuko taraw. Ano ira ku ulah. Awa ay tuko taraw. 有爱就没有恐惧。Inatira I sakaspat a rumiash to helek a lahok. Ira ku patingwa ay I kiêu cay. Xoa saan kuya tang sao. Utay ni ay I tulik a miriuku a tang sao. Mangaray jingra a tay ni ikiêu cay a miringsyo a mi urukang. Ano ika awa ay no maan a lumias. Mafuhak ko fawahan no kiokay mi hapham tu chima-chimaan a tani ay a rafam. Kaurira iro hatini zayay ho ka senur kunini arifong. Sa ay ka charuway ko karuslemak a makmin. Sa ay sa pituras a mitangis kuya tangsao. Hatu paswaray jingla tu swa. Sa ay ku ira ay ku ulah no kawas ku kiokay. Sa ay ku tasachi itzer ray ku kawas hakia. Umaan ku katarawan no miso. Hantu sanay. Maharatengay no makukuzizay a semak inatira. Ira kuzizay a naizua ay a kitakit a fafahian. Taraway ku tangsao I jingraan. Itini pisaraka-raka ningra I niaro. Itzua ku laka ningra. Pateras sanay a may taku tu rakaw. Cima ku mafana ay tu ningra a tiren. Aratek ira ay kumaan a alala ningra. Una tatusa a sapatinako a tatusa a tangsao. Marasaka taraw tono tangsao ko katay ni nangra. Cima ku mafana ay no mita I jangraan. Sa ay kafana ko cima to nangra a paruzo. Unini to ko sakapit na. Unini to ko sakapi na ay I jangraan. Masa paruzo ita ko ira ay a semak I niaro. I ayaw no turo ay fulash I natira ay a mirzaan. Hari lafangay ko tulik a tangsao. Ano matama ko pitahkaan. Kansa mi tahitang to I lalanay a tangsao. Papi kaput a mi tahka. Ira haja ko paayaw to kahazraan no lafang. To pilafingan a kaftian. Tuna ira kunian a COVID-19 a hifong a alasa. Malasa kataraw tuno tangsao a ngangata. I anini a mihetsa. Tuya sasakyan no tawuje. Sa nga ay sanay ko futi no mita a malasa. Pipasok to lulihang no tapelik. Mapa arawan no mita ko faruzo. Tu sapi sapu tu niaro no niyah. Ila ku nini arifong. Saka ila ku taraw no mita. Kaurira. Upa ayaw itato no mita a tangsao. Ato ulah no niaro. Tu saka tsaay ka kariang. Tsaay ka lahsaw. Tsaay ka piriyas kuya kaurahan no mita. Uya misa usian ita anini a tusir. Ira matilih I faru ku safaw a tusir. Kinaturo a matilih ko taraw a zulas. Unini a taraw. Sana a tilih I krisya a swa. Tusa ay ko tatulong nila.
Sakatitsay, mangulo, mataraw, sanay. Sa ay kataraw ku ci ulahay, sanay aswa. U tatulong nunini hao i, u zizay a tamsaw. Ano, maula tu zizay a tamsaw. Ma taraway a, marazafay, tuya tamsaw. Ira ku hatira ay hakia. U solinay a ulah i. Umaurahay a marazafay tu kaurahan. Maripahag a mitengye tu niha ningra. Mahamagay a pakaaraw jingraan. Unini ku saka. Say ka la tikelay kuya ulah. Atuya taro aira a tusa. Usaka tusa tatulong nunini i utaraw. Unika sa ay ka lihasay. I jitay nunini a mi tilisay nunini hao i. Tataang ku kingri no tauke a. Misamaan to ori no marakuri ay. Ano za miriyaw a pariwa tunini a kuri ikaka ay ku kata a tauke. Urasaka uya marakuri ay a tangsaw. O ori nang rahaw i. Uza ay ka lihasay. Utaraw a tuur. Ma raw tu ka. Za ay ka lahker ku tauke. Tu nilemakan ningra a. Maka keter. Ano za marasa kapatay ningra. Matira saka. Itira i Roma a te kami. Saka faro at sefang. 5 ku safaw a tusir. Soa saan si Paulo. Sa ay ko patalaway tamuanan a balakuri ko hasingo no kawas. Usaka malawawa to no kawas kamo. Itini tu ni Paulo a jiday. Sa ay kao. Marakuri ay a. Sa ay kuji taraway. Ano misa Kristo ay to a tangsaw. Matumasay no taraw ku farujo nangra. Uya taraw ningra. Uno itiya ay ho a karo pipasok linan. Sayay ho kasararan. Awayay ho ku pirutuan. Ano irai. Mipa la pasay to tiren. Ato farujo a semai kukohan. Ira ko mihakarungay no sa iyay pipasok rin si Kristoan a pasuri ay a tangsaw. Upinanan ni Paulo to matira ay hawi. Sariwan ningra kuno tao a pakiraan. Piparuwas to sa ay karetsas a pisa Kristoan. Kaurira, upipaitser ni Paulo to kakawaw no misa Kristo ay hawi. Uya a ula ko pi terungan. Una, mi tilisay tu nini atulas. Ma tilisay tu itira i Yohani Fukuinsyo. Sa katuro at sefang, eneng ku safaw a tusir. Kuya sa paswa ititanan. Sa sama ula ku kawas tu tangtangsaw. Saka pareten sa cingra a pafarito lengang awawa ningra. Usaka ni no tapang a yes Kristo hawi. Usaka paka pi liaw. To ora ko pa surinay i jingraan a tangsaw. Pakay ni ay tuya ula hananay. Inatira isakaturo a raraya a pa kateray. Mapaini ay tu kita tuya sakaturo ko safaw a zefang no sakatsitsay a krinto. Sa ay kapiriyaw kako a paini dunini. Ano, mingaray kiso a mitengye. Liyawang a mikiring a, paketing a, mitengye kuya kimas. Ano, pakani ang iso itini iulah ni Kristo. Kusapi litek to saka silumano pisa Kristo anini. Latek
maaraw numita ko fansalay awatsay no ori ato dikisi. Ano sa makara numita ko marato ay tatihay semak no tangshaw. To miya ano 7月1号 no Kanata Hawi. U kahmatkan nang ra pisa tapangan no kitakit rumias. Anini miya ila ko pacuri to pisa atsang tunini rumias tutokay u sakasaan. Idini anamay fulash misa tapang ma kurtay ko alihayay ukak no yunzuming awawa. Nanaturan no pitirisan no tinsikyu no idia ay ho sakila. Una pitirisan, uni samaan ni sefu. Idia ho hawi. Uya luma tinsikyu ko paranaan no ulah pasuling. Idini janata. Mipatangitsan ko kamangay no yunzuming parehas to luma pa kamaro pitirisan. Tu sakara kotsaray tu tangshaw wawa no yunzuming. Matira ay ko patusukan no kiwiku no sefu. Mi sariway tu ngangan ni Kristo urah pasukin. Umi semakay tu sa palahlawaw tu luma finatsasan. Upagkataraway tu tangsaw pinangan. Sayay ka nanukawas ulah tu ihakaray tangsaw. Ira ay ko mi jilisay faluto no tangsaw si tatihay ko kakawaw. Nanunini ko saka ji tali'i no janata yunzuming tangshaw tumisa Kristo ay pakiraan. Siya saan ko sa kakaay no janata ji tuwataw. Kita tangshaw no janata. Kauya sulinay faluto ko. Piso ayaw to matatifay to patalas tumita. Misa fali-faling bikirim to patalas do dikisi. Saan ko pipuras to swaji tuwataw. O ulah ni Kristo, umamikrit to tangshaw. Usakatsa ay kataraw tayo ni kaayaw no kawas. Mi aranan to masama manay taraw no tangshaw. Yo taho kafana to tapang ko tangshaw. Tikuran ita ko sa suaran tuya tani ay tulik tatusa mi parafangay. Ano solinay ko nika ci ura nang rato turik suta. Kuna sa ay ka pirias tu ningra kamaroan mi lusap. Tu sakatsa ay ka pa raw no tangshaw no niaro no mita. Ano hatira? Urahan ita kurafang. Tanaan ko, nipatanian ng kakatarawan. Kafana paayaw to sanguon no tangshaw. Sachian ko sa paswa saniraan. Pakay ni iuraha ko, sapi rapo no mita, tumita loma. Pikatun kita to farutsoto, sa kiniaro no mita. Rumasiw, sampika itu sa puro iraku enen. Tu sa puro iraku enen lasiw. Gawas, ni Filipo di
tuturan kita. Umatumasay no siniasa ato ura a tapang. Ahusay ko ura no miso. To sa kafanan niyan do tapang a Yes Kristoan. Pagkasuli kami to ka hala no lemas ni Yes ijojika. Sakitini itamyanan. To sa ka kuras no raraw niyan. Anini ate kami isakatsitsay a Yohane. Sa kafana numita. Ano, ira-ira ko paamutililay to solinay numiso. Ano, misasci a misafarutso to ora numiso. Umamafana to na farutsoan numiso. Nanay, Christian do fansara atingu kami. To sa katsa ay to kataraw a mataya to sakit isuanam. Mafana to a paayaw to sa utay to ura a tangsaw. Patsafay tsangra to sa katsa ay to ka ji taraw. Pagkaingangan ni Yes Kristo kupituran niya. Amen. Sari kakapingan, talaswa, sayay ka ikyo kay kurihay numita. Aka katawa a pakingking kita mapurong. Patutulan no kasakumi usapakingking no namo. Nanay, uya siniasa no tapang a Yes Kristo. Uora no kawas. Ato pingyani no fansara alingo a marari a. Patafay to miraya pa to suaning ra. Ato mituuray to. Narikuran no tapang a tangsaw. Nani anini tahirai sa ots a awa ay kuturas. Amen.